Ассаламу алейкум. Боз айылынан Кармацех деген жерден 15 сотық жер сатылууда. Жердің аянты 15 сотық. Бақ тарақтары менен документ, қызыл китептері тақталған. Жерді основной ғайнолу жаш гиляс көчөттері алмалар екен. Ондай тамчы шлангылар тартылған, су келген. Су майтып шығып тұрады екен бұяқтан. Мынау центральный жол, в общем. Поста где-то 150 метр ылдыйда главный канал кеткен. Мынау ушул дароза 15 сотик сатылууда. Нарықта қоңышылар үй салып баштаган уже. Огородта, в общем, основной гайнолу. Арасында шапталыян бар екен. Өрік. Гиляс көчөттөр бар екен. Сулар коюлуп тур. Тамчылатмайды шлангалар ары бир рядка. Кызыл китеп полностью такталып тур, документальный. Жерди алыш керек, сразу ухаживать этип, көчөттөрдү карап, дальнейший кайда карап кете берет. Канча түп көчөт бар примерно? Елікте бар ғой дейм, а? Короче, босс Кармацехте мынау заправкадан туш шығып келгенде ориентир. Чалганам менен байланышып сүйлөшүп койрубуз биягына. Граница бияктан. Мыз братан майты чабара бар екен. Мынан биягы настойка турат го. Ошо етке чейин граница ошо етке чейин 15 сотық болот экен да. Биягын алгандан дальше кошуп улап жер кылат экен.